Diopani constituency puthak la joining tum bangan doma. Tumi nile pini kodab hep nile palong non hep jong 261 hadak join don lo kapre party pen dike koi pini PSLC la pen BJP pen 261 hadak join don lo na pen non tumar malum suet teme chington lo jo dak rongti ahem badak pini 1821 do dak pen join don pini kapre party pen tapi kelang lo pulote kongres atum nong ke ingkang ulo tapi election ke haji yang ring lekan di mahasiswa mahawai kan di masa along abang ke ada abang ke non campaign suli wa lo kan cuma position kan masa tapi change ya kira mana kecil ini tapi alternatif ang kongres antur na sini menjadi apa yang menit itu adit itu kalau masa tahun masa ada wo imut ya kan itu aja itu nasi yang punya kalau ada kira suka di mana kita jadi pemilihan lagi akan demokrasi bertanggi dan aku tuh dapat dan di nanti boleh kongres ini pemandangan lagi. Tenon apora vipin lo pini pinapam velo la sila songbong ke joining e tum dulang mana le long. Along tiana meeting lo kanang tum kiyon tek long. Dupik lah. Nona le dak pen dam deten ko natan dolang meeting. Nengwe nona mi kan sam ke produk ke workshop do kerja. Ka depta ke ha border area sabse meeting do. Dapat ni orang kadang ni pada border meeting do, langhin meeting do. Akan ni aju aja kami ha best kami.